naende tigamba tebi ababonzi bakoboli chikura mbuya bali naende mo basikorwani onde tigabali bakoboli baboli lakini ituna abagusi wekatwa kesabu esengencho umuntu oli twaseri odotabiri naki wekamogende oli obwate chikura chinyinge nero ochikwewe ticket intubuna abagusi chikura cheto echiri erbo miasta choka nturebanga ntubwati nyomba ntubwati team bone etokogenda tugende busaigo tutebangeti bose gwika twebange tujega igas William Ruto tomotebinga ki aye tubwatesi tubwato koboko tika tokobwatesi 2032 nayo tubwatesi. So those are the main reasons in tutoka tebana ki William Ruto etoko mwachi tam because one sha yae ya chakira okolegas chipara cheto chia kwamede chia chakiro estima otoire gusia ogende no nyansiongo gaiga tuachete nene baka nyansionga. Every constituency in Kisii and Nyamira County nebwate echiro egendrete koko genda gaiga nyansiongo echiro nero ogende West Mogirango ntubwate echiro ya Nyamaya ntubwate echiro ya Miruka ntubwate echiro ya Nyamira chionsi batangasire babekiro mutandao ngo abale contractor aswe arosti chirecho bone toko tikibi interview tochikubwati omuntu otabwati kendo aho toabono iga ose toko tigaraga iga oyatwegenta gotoa tumanye gusuka bali bataye gusuka ndokonya kweberera ndi na toa kende kiriya gotoa tumanye ko manya guchimotu ari nga kibingo biko ose mbobe togo kwa mbobe togo kwa igotoga ndra ko bera gaiga na William Ruto bale nga bataye doji korra William Ruto muda doji komora ekamaene kabisa kabisa ose dali Nyamire enere Nyamira kabisa enyene because rinalenga gocha enao bwete sana konye tuate Bunyamirire mbimba takitiko bategara rapi lakini yaro na arolire botambe injengo teba tigakino montacha oni chinyanya cha bali bobwate chinyanya chimba lili chinto buchibwato musolio monge bune ichichito mokoreki bali bobwate chinyanya chimbese abantu bande bagende gotobi guchiyankyo lakini unandoje chinyanya ichichito mwachigo lili njiri chimba lili chibwato musolio monge mbalenga banjara na mangana William Ruto gaiga ngoro kyango iga. Nilikuwa nasema namna hii, hawa tumekutana hapa kama viongozi wa Kisii na Nyamira tukiongozwa na chief whip wetu Mheshimiwa Silvanus Osoro, Mheshimiwa Tonya, Mheshimiwa Jerusha, Mheshimiwa Steve Mogaka na wengine na MCAs wetu wote wakiongozwa na speaker. Kwa sababu sisi kama jamii ya Omo Gusii tunataka kujua ni mambo yapi yamepangwa katika serikali ya William Ruto ya watu wa eneo hili. Kwanza tunashukuru kwa yale ambaye ametupa, yale mabarabara ambaye yalikuwa yamekwama, kama hii barabara ya hapa Makara kielekea Isoge mpaka Manga inaendelea, kuna masoko ambazo zinaendelea. Tunataka kumshukuru sana kwa hayo. Lakini bado sisi tunaomba mengine mengi, kwa sababu hii ni jamii kubwa sana na tuko na watu wengi, na sisi ni watu ambaye tunamsupport rais wetu kwa sababu tunajua yeye ndiye rais, na tunamuomba ya kwamba tuweze kupata mambo mengine kama mabarabara, stima, tuongeze pesa ya stima, pesa za soka weze kuongeza na mambo mengine. Tunashukuru kwa sababu ametupa watu kadhaa katika viongozi mbali za serikali. Tuko na waziri, tuko na Solicitor General, tuko na PS ambaye tulipewa juzi, tuko na machairman karibu 23, tuko na CEOs 14 na mambo mengine mengi, tuko na VCs kama 6. Lakini sisi tumesema ya kwamba kabla siasa ya 2027, sasa hivi kitu tunaomba kwanza ni maendeleo. Maneno ya siasa ni baadaye. Siasa itakuja na siasa itaisha, lakini katika bajeti hii
ambaye tumepitisha juzi kama wabunge ya trilioni 4.4. Sisi tunaomba sisi pia tupate ile share yetu katika ile budget yetu, na sisi tunaambia rais, sisi tunamkaribisha hapa Kisii, lakini kabla tumkaribishe, sisi pia tunaomba atukaribishe kule Nairobi. Ninyi mko karibu kwenda Nairobi? Si rais atukaribishe huko, tuende tumtembelee, tumwambie yale tuko nayo, maneno ya barabara, maneno ya stima, maneno ya maji, maneno ya uongozi, kwa sababu tunajua ya kwamba yule ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Ruto, na sisi tunamheshimu, tunashirikiana na yeye kwa sababu tunataka Kenya hii iweze kuenda mbele, kwa sababu yeye ni mtu mwenye maono. Tunajua serikali ilikuwa na changamoto tulipoanza, lakini sasa hivi budget iko sawa, serikali iko sawa, iko pesa ya kutosha, atusaidie hapa Kisii, kwa sababu Kisii pia ni Kenya. Abantu abana ngo bate batolike Nyasaye ngo chali watu wa kamera sasa wanaweza soma. Bagusi egendo tutagete ne para nerera nyana gotokona. Na ine chipare chitari ngani ga ukachia kwamete Kenya ngima chipare chia kwamete Kenya ngima, but as we speak chipare chionsi Kenya ngima chiegokire tuwaka nile chi contractor 40% na umutenyo gocha ngwaka na tore another 60% chi contractor chionsi chira ne para atoroseri chipara chetu. As we speak gusia estima to wate mechane to wate mechane menene, but as we speak today Nyamira eire 800 million babe kirama ante estima kilo mundanyo ole estima nonye bari babotara botuko to babe kire ribago eta baite buya mbaba se pogocho eyere buya gosere bobe, lakini mogo to tebinga torua togende moina kende nkeyo oneta yole moina nonyo yole moina nere moina atake togosoa is William Ruto nera nyole gento abeke munu ogende sekta yobuli omondo yokuruku William Ruto in 2022 etu akagoliro obwoyo shilingi 7,500 bono igo obwoyo obore shilingi 2,500 egendo totogende Ruto tomotebi barusi obwoyo koru Nyamira gose koru Gaiga bairo obwoyo ese binyoro asa abantu baito baranyoro obwoyo ange eyure buya gosere bobe ere buya gosoro bobe tuatebire gento kende William oyo temire amangana amabere atoletere KCC eitoanga amabere aya instead yokonima 35 shillings ligo lili amabere lyakinire mpaka 45 mpaka 50 shillings toletere uchikula gaiga na indu tuonie amabere eitoanga gaiga abantu baito tigatobe serious amangane obulimi. William Ruto emyaka ebere yoka urusire chikatel chonsi chikao ekao una boikoyo eba kaonirie kao shilingi 50 ekilo hone kao eba kaoni shilingi 110 mpaka shilingi 150 ekilo ogende moruya moina omondo yokoruku Rigathi Gachagua ato tebetinga nto baze kokonya abantu abaluya, lakini wetra babo osoro na majority leader tokateba go ikatuetie sheria eri yamaganie sukari hono koko enda gari chikamba ni chie sukari ko chia agure chire 17 hono chikamba ni chie sukari chia bokire Western Kenya echire 11 omwako weta we only imported 30% yesukari Kenya. Umuntu yo William Ruto indwe sababu ya itoto kwa batebel tuta ni umuntu yo koruku William Ruto inflation rate ya Kenya lilie ireto bogambi arenge 9.7%
bono ege inflation rate ya Kenya ere 3.8%. Nonye ngaki ya Uhuru arenge 7.8%. Ngaki ya Kibaki arenge 4.5%. Echine chisababu toko batebe. Nga sababu yogo support Ruto nei. Oligereria mangane yobu walimu. The total number of teachers in the entire country ere 330. Omondo yokoroku William Ruto emyaka ebere olikira abana 76. 76. Buno yao debiri 76,000. Omotenyogocha ngoli katora abalimu bane 24,000 baigaba abalimu 100,000. That is 30% of the total number of teachers. Bali kiru engaki ya Kenyatta, engaki ya Moi, engaki ya Kibaki, engaki ya Uhuru. William Ruto has employed 100,000 teachers in 2 years. Na hindu munaba gusi egendo tomwenda gukora tuguchamu tukwani na migosio minto riri bako bagibintebi nera iro koboko bugeka akonya abalimu baito bali maya gusi. Echina chisababu indutoka batemina ki esababu yeito yokobera no musike William Ruto neye inche una Jaffe omundande ebindu esi Ruto nkomokani esengencho naki tindaro ra muntu obwate chinguru uranyare gusukiruto oyo esengencho inche Ruto nkonye nambeyemo nimbwate pare ngendrete bona nimbwate stime ngendrete bona ondikira abana abalimu ono iga ngo kitole kulika abasikali nduga iga nero bwato moyu ohochigonkonya ngende moina esimo totebitogende kende nkeyo mbaye bangeti mbagwati team mbagwati program mbari konyara gutara Kenya no barasamo 24/7 nende tigambateri chisegie chichonsi muroche chigendrete Kenya nechikabererenga Tigamaboli president umutanga nyo Kenya okurugu Kenya tangabiraki oyo kabere kuruku Moi ngabiraki oyo gatatu okurugu Kibaki ngabiraki oyo kane okurugu Uhuru Kenya tangabiraki oyo gatano okurugu William Samoei Ruto ngabiraki oiguro mugusia Moiguro manyangoli Moiguro magere ona encho ta de goswar ne seguía bani intu bunaba gusi eto mwenda ko bamunonchome gatiari no to mwenda go soa libako na chekeki turusie keki koruo toletera abantu baito turusie para koruo toletera abantu baito turusie amache turusie stima turusie na cabeza toletera abantu baito no to abaletera rero Osomuga dentro tote tu ikaranse bosaiga to ba ikaransi sa bosaiga to ba ikaransi sa bosaiga we ikarero kiro muntage ne karanga sukari we kogene na gachumbi we kogene na kamatumbi na bangena we kamogene na sabuni genda osibiri omugage sateria ko kadabuya iyere buya osere ere buya osere bobe